he savai vatelal ania gram somni pariat borvel le karitania a seizong hi centimeter somni pariat velani sham thiam takani heipo tuna bong sham dana lo zirang a sham thiam lel tuka mishing mai ni lewin savadang te po bum hial thin a sham thiam boka bazar pon an mani an puimoti naron ngai event khop mai thiam zat zat khop mai Beat drum dan sir. Beat te drum dan sir. tuna hetiang ang chi a thlan thla chang hloi sham dan hi lo zir le don ni Beat drum dan sir le zuk bo. tuna hetiang tukhum vil kho sham dan hi a lo zir ve liang Zuk le. Asavadang punan chon ta. Whistler wop dar sham punan chon. Sial vot no he sawa he chu. Vatelal ani hi. Wait ram shama ning ka sha. le ton trum kan video chuanin tourist pani kan hruaya English broken English mai po ni lo English tol thu kha karon mang zo zo angai do na a then chu karon dap zo zo bok thawanga kan zorama sava om ho le nu cha pangpar tiang ni khan mu chak em wangaron kalan ni a ti chuanin pathian zara kan van nei hop maya sava an mungai lo tam tak kan huwa tin watleng ke ta po kan huwa chu ho chu ton trum chu kan thlir ho don ni chuanin react tlang le a che vel hi tourist le foreigner tlo ton tam em a chungzinga chuanin environmentalist le wildlife photographer ho heng lai tlang dunga sawa le nung cha thala chak kha anon kal thina chung te chu kalo kai thina then chuan ron jin chan ron lak tum bik te an neya a then ne ro chuan ton ton arem rem ron mu tum le abo ruak thiang ron mu ron feel tum sim sim te kha ron sim tum sim sim te kha anom bokani ti chuanin ania ta na kan savaton masak ber chu mukhwaila ania mukhwaila hi kezi khat bor vel ni thina tin anei tlang anei ber hi khwai mo khwai bel ti te khwai sim sim khan ni top mai ni ti chuanin fang mir bu te po khoi chang an nei thawa tin khaw le khatiang ran nung te nawan man thei chi kha an nei tel boka ma se an ei tam ber chu khwai ni buzar khwai chi sim sim kha ani chuanin savate ne an oma athlang loka wa nei thlak takin thumi mai sein pa kan tong le hlo maya anni hi baret kuku dof anni a hi sava mul pukle kemalian ve pa nga yan ni a gram za somriat pani la ya ri ten ve theini
very rare one. ti chuan in kan chuk thla a kan van nei le ta vatleng tle See that? emerald kuku kan zo tong le hlau mai Yeah. The male is full green. eng vatleng tle hian te khopa khovela kuku te berzing ami an ni hi langa gram somni panga bor ve le khari tan ni chuan in hei hi Maroon oriole. maroon oriole changsen nu ania pa ero hi chu an om hi asena Yes. apa hi an moi thei khop maya an om sen ta ka an mi thi a fm bokani an om le mai sei asen ani e changsen tho nu de lok hianin vakul nu pa anon kai ve le a Oh, wow. vakul hi rocket tail drone go ni a tin tun tuma ka shwai nu ko hi alom khop mai See sa that? kan mutam boka Yeah, yeah. And I think from the look of it, yeah, see that? Ah, misfocus leto. There. Yeah, I could see the blue on its tail. There's the male right there. The male is right there. Up there, and there's the female. Can you show me the male again? I can spot it for you. There. You see it? Ah, Chunga sana pa oma. chuan hei hi green pintail yan, green yan, pigeon yan. ania wa hui chang nei kan tiang chi Hui kha chang nia nei chi. an ri zong hi gram zani somhi panga bor vel ri te an ni ve thei ni ti chuanin tuntuma kan pi hruai hiani torlot kha mu chak em me ya nai te te a an ro sham thina kan mu lei thei lawa amai ro chu sabadang ti sang sang kan mu nem khop ya torlot pokha sha chang to lawa an ni lim boka kenin kan mi hruai te an duang zong kan mu pui boka kan lom tlang ani ti chuanin vazun kan hule a vazun hi avai khat na ani hmel There. vazun hi sap tong chuan green malkoha ani oh wow. chuanin vasui pa ka mu cha khop mai moi ka til tuka atia Good one, no? vasui pa chu kan an zong le a anu kan mu phata chuanin a hnuwa apa kan mu vele ni hei hi vasui pa chu ni a common rose finch an ni chuan le lama puk pui lama kan lut le a chuanin helai puk pui ba khi kan tet lai ngan per chuanin thin me an mei hi a in thep theya a thep ka ti an mei hi a tlum theya ama khop mai te hi tlum han ti la vun hi ron lut vek theya chu mani deuh khana zir chiang mi ron kal te khan nan an boi pui vak me hei hi species thara ni e an tia chu thu chiang ema ga da shebik lawa amai ro chu hun lo om le zel tura enge species thara ni te le khang ve kha kanon sai thei tura be sei photang Hianin puk pheng phep kon tiang chi ho khan lo oma. Zara chuak chi an ni a. You can see the kind of eyes like, you know, in the wings. It's misfocusing. There, that's the clearest I can get. Oh no, focus too low. You can see clearly. Yeah. ole zol tam tak ka don chu tuna hian sovain tuian optomi ti khani a he kan thret lang lon pui tleiber te chin rang te le wa hui te pon yang in bula bul nei chi hawang kha chu ambun chep mek chawa a then an lein pol a on lein tha mek chaw ni a amai ro chu hetianga phul sawa kan ti ang chi ngalwa pol te zir ziak tiang chi te bubbler kan tiang chi phula bu chep chi ho kha an lo op der to maya tin magdeu mai chu mu van lai pon tui op der to maya khang kha chu sawatui op la hi ti lan phal ani lo wang hianin ka ti langai lawa kha chu min ro thiam sam don nia chuanin pathian zara kan damanga video tharnen karon le lewat don nia ti chuanin tlang po pangpa lam pangchi kam akang chenem don khop maya
chuang chuan khoi ho tlan turang chi te pawh kan thebel treuh dawn nia